hidup kita. Berbagi cerita, adu mengalah bedanya latihan. Dia cumi menayati, aku ya lam jalan kita saja. Dapat kami terjunan bersama, aku ya rotan kami minta, adu baci mengikan. Ketika bakulan bapak, baca pakai habis ini, bukan pakai habis itu. Angin datang ketika cinta, itu ya langkah ketika kita jauh. Dapat kembali itu nanti bersama, adu dapat bikin adu baci nanti karena ujung jalan menjadi atai bapa, mati kencang menghidang jalan. Ai menjadi tengah bagi jaga, ya mencoba bagi jodoh. Ai koya lang jalan bagi macam, ya mencoba bagi jodoh. Jalan menjadi ai, adu bagi nanti karena. Ingat penting yang kalah saya lagi. Dahil panjahat yung songi, ay ang nabino bakumat mayo, nang yalang tayo yan songi. Kahit ko yalang galang balik saja, dapat kang dito ng isang bakit yalo ng sabingin ado pa din ang ikaka. Tulong pagkaulong yamin ng tao, dapat patulong pinapiligaw, adong pinabang pinaya ng yan, at siya kong magkagati. Ay toya lang karang ibang dapat kang bitray ko ng gersan, at siya doon ang sabihin ay ado ba ng ikan ka. Ikaw magtulang ba? At kapatay aming bigay tunang ay gamit ang tunang kita. Baging nakalit pinasing ka. Ay toya lang galang bagay na kami. Dapat kami sa tunang gersan. Baging yaron ang nabilitan. Ado ba ng ikan ka.